Wayqipanaykuna llapallaykichikpaq may sumaq hatun muna napayukuyta chayachimuykichis wayqiykuna panaykuna kay ishkay p'unchaypi tarikushanchis kay Semana Santa Marcas de Cristo nisqapi. Taytanchispaq qillqanta kicharinanchispaq mañarukusunchis, ñawinchista ch'irmiusunchis, umanchismanta ima sombrutapas apajarospa may sumaqta reverentemente manchakuywan taytanchisman chimpaqatasunchis. Ancha munasqa sumaq taytayku sutiyki taytay may hatun yupaychasqa kachun. Ari taytay iminach mayu kantupi kashan ajo mana yupayate aynan huchayku taytay. Qampin ichaqa ima huchapis taytay perdón niyuq. Kay wayqikunata saminchaykuy sutimanta suti umaykuta sunquykuta may sumaqta kicharispa qampapito lindo rimapayamuayku qan taytay ningriykuman sunquykuman may sumaqta kay muhuta hina qampa parlayatamuayku maytaraqcha taytay mañarukuykuman chayatan mañarukuyku ancha munakuq Santo Jesucristo ayq sutinpi. Amén taytay. Kay naunchay qawarinchis kay huk qallari milagro nisqata Jesucristo yanchispaq. Pay purisqa matrimonioman, may sumaq milagrota ruwasqa, may sumaqta alchan huk problemata, kusisqa pay maytachus Jesucristo yayinchis haykun chaytaqa chaypiqa alchan, chaypiqa kusikuy kan, chaypiqa thaq tiyakuy kan. Kunanta qhawarisunchis wayqiykuna panaykuna may sumaq kay Nicodemo nisqamanta. Jesuspa Nicodemowan rimasqanmanta. Huk runan karqan fariseokunamanta Nicodemo sutiyuq. Judío runakunaq umallin. Ahinata qallarin kay 15 t'aqayninpi kay Evangelio según San Juan 15 t'aqayninpi hukmanta ishkay 15 tawa hasta chunka suqtayuq ch'ikunkama qhawarisunskunan. May sumaq parlana kay kashan marcas en la mente umapi, marcas sonqopi. Qué maravilloso. Kusikuy punigi kash. No canchis que llapan Biblia pe qhawarinchis, llapan Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento pe qhawanchis. May sumaqta runakuna tupanku Dioswan. Yuashankisqankuna iminatan kay Jacob tuparan Dios ninchiswan. Yuashankichis, yuarisunchis, mira. Jacob manchakusharan wayqinta, Esau. Esau prometekosqa, taytamamay wañunqa, wañuchisaq wayqiyta. Porque pay sintikoran engañado. Pay sintikoran Jacob suaruan kurajkaynita nispa. Aunque yachanchis no canchis de que mana Jacob su ancho. Ari aprovecharó con eso sí, pero mana su ancho. Porque pay legítimamente entregayon. Incluso pay nin ima pag no kabalewan kurajkayni keiko, pero yarakaymanta. Nin mach'aqway Evata q'utusqa haqay huerto del Edenpe yaraqaymanta. Jesucristo yayanchis primer tentación desiertoman apasqa kaqtin yaraqaymanta awqa Satanás aprovechakuyta munaran. Si qan Diospaq churinkanki chayqa kay rumita niyta antama kutichun nispa. Yaraqaymanta. Esaú purisqa luychu hap'iq kampota. Hinaspataq chaykama mamitan Jacobian ishkayninko mayta ruarunku imimanata wayk'urunku hinaspa p'acharuchin riki yachanchisña chay munay sumaq historiata hinaspa kutispa riki chayma haykun wasinman Jacob hinaspa papanta nin papay kayñan aparamushanin kay mikhunata churi mayta kayri kay ratullachu kutirumunki. Es que taytanchismi chorawan ñannipi kay luychuta nispa ninriki. Chayray con rato kuteramuni. A ver chimpajatamuay.
Porque chekaitan con simikiqa más o menos con kaykiqa kashan Jacob wawaypa hinan. Mana Esau mekani nispa payllo yakon chaypi. Chimpa hataqtin hap'iyun. Porque Esau karan velludo, payqa karan sunkasapa. En cambio Jacob karan lampiño, mana sunkayoq. Entonces hap'iyuspa yaw chiqayma kasqa sunkasapa kasqanki, Esau wawaymi kasqanki nispanin. Esauqa campopera kasharan. Mikhuyoron imeymanata chimanta bendición ta qoyon riki wawanma. Imeymana bendición ta qoykon riki wawanma. Hinaspa che bendición tokoqtin riki wayqin Esauko teratamun mikhunapay kusqa. Hinaspa nin riki papay kay mikhunata apamushani. Manan waway saksañankapuni. Yachashanki yaraqaywan kashaqtiki saksa kashaqtiki. Yachanchis noqanchis iminan yaraqaywan kashanchis, yaraqaypi kashanchis. Yaraqaypi kashaqtinchisqa ima khutu mikhunallatapis, imina mana kachiyuqtapis, mana azucarniyuqtapis, ch'apaqllatapis mikhurukunchis con gusto. Mana queso munasqatapis con gusto mikhurukunchis. Pero junta wiksanchis kaqtinri, saksa kaqtinchis Ima tapsa pamuchonko may ima mejor mikhunatapis mana haykunñachu. Alsarikunchis, aparikunchis, yaqapacha q'uñirchikunanchispaq wasipi. Pero mana haykunñachu wiksaman. Entonces, kaypi manaña saksaña kashasqa Esaupaq papan. Naspapi waqayun. Pitaq chaskiwan entonces noqa bendición niyta. Bueno, kay wayqiyki Jacob chasquieron nespa. Hinaspa chaypi renegayo compay, colerayo compay. Hinaspa riman alto simiwan rimaron. Way tayta mamay wañunqa. Sipisaqmi kay wayqiyta nespa. Chayta mamitan uyariruspa chinkarichin. Chaymanta pacha chay ishkay wayqikuna akirakapunku. Chaymanta pacha kay ishkay wayqikuna munay sumaq kawsaq wayqikuna akirakapunku, chinkaripunku, sapankanku hoqlaroman. Jacob chinkaripun haqay Labanpaq llaqtanman, karu llaqtaman. Kasarakun, yachanchis chay historiataqa may sumaqta riki. Kasarakun may sumaqta señoran apeatamuspa riki kutimusharan. Kunan kutimpusharan, ayqikampusharan suyrunmanta. Pasakampun suyrunmanta. Escapakamun suyrunmanta. Hinaspa suyrun tiramun haqaylarumanta. Hinallataq Esau haqaylarumanta hamun. Chaypi paypa hatun khatatata qallarin. Chaypi hatun llakikuy qallarin. Pero nuqanchis yachanchis may sumaq Dios ninchis kasqanta. Nuqanchis yachanchis may sumaq Diospaq atininta. Kunan tapuyusayki munayllata y sumaqllata. Uyarinkiñachu qantaytanchispaq kunkanta manaraqchu. Kasukunkichu manachu paypaq rimasqanta. Pero nuqanchis terco kanchis. Aunque payña parlapayawanchis nuqa niqkarani ñawpaq. Porque a veces iglesiape o hermanakuna willakunku noqan hermanoykuna mosqorugusqani silumantan apuyayanchis Jesucristo yanchis kutimusharan aychaqa mana uyanta rikuranichu. Waranqa angelkunawan hamusharan hinaspa may sumaqta willayunku testimoniope noqa uyarisharan o hermanota. Hermano pastor noqaqa rikunin Jesucristo yanchis kutimuyninta. Haqaynata may sumaq y noqataq niqkarani imaraykutaq noqari mana mosqokunichu. Pastor kashani. Masta noqaqa Bibliata leyshani. Y noqataq nimatapas mosqokunichu, nimatapas rikunichu. Es que chaytaqa rikunki, taytan rikuchisunki, chaytaqa taytas mosqochisunki, qan taytanchispaq ñawpaqninpi chanin kaqtiyki. Ari llapanchis kay pacham hamunchis huchayuq. Hasta apóstol Pablo nin hasta huchapin noqa ruwasqa karani nispanin. Pero kay pachapi noqanchis una vez taytanchisman vidanchista entregaspa munayta purikunanchis, sumaqta purikunanchis, chaninpi purikunanchis, chaninñanta purikunanchis, ñañuñanta purikunanchis, sumaqta familianchisman tiyakuspa, munayta familiapi purikuspa, wawanchiskunata munakuspa, uqllayuspa, much'ayuspa, responsable kaspa, orata cumplispa, tutamanta sayarispa, llank'aspa,
wasiman kutispa, wawakunapaq mikhunata apaspa, chaynata purinanchis. Mana sasachu, pero a veces no caen sasa ninchis chayta. Hinaspa chay tuta ariki taytanchis Jacobowan maqanawkun ángel yuyashankichis. Hinaspa illarimusharanña hinaspa Jacob nin ángel nin kachariway nispa nin. Hinaspa Jacob nin manan kacharisaykichu, kachariway nispa nin, manan kacharisaykichu, mira illarimushanña. Hinaspa tapuyun ángel, imataq sutiykiri. Chaypis pay mana llullakuyta atipunchu. Chaykama Jacob kawsasqa llullakuspa. Pero chay illarita, chay pajarita pay mana llullakuyta atipuñachu. Hinaspa nin nuqaq sutiyqa Jacobmi nispa nipun. Chaypi Jesucristo yayanchis paysi chaypi kasharan. Nispa nin paysi chay ángel karan. Pay nin manañan sutiykiqa Jacobchu kanqa. Sutiykiqa Israelmi kanqa. Qué maravilloso. Kaypi kashan qhari sutiyuq Nicodemo. Karqan pay fariseokunamanta Nicodemo sutiyuq judío runakunaq umalliq runa karan, yachayniyuq runa karan. Callepi pasaqtin runakuna napayuranku, caballero, señor, wiraqucha nispa payta napayuranku. Manchana karan Sanedrín nisqamanta. Imataq karan Sanedrínri. Karan institución nisqa. Chaypi qhawariranku religioso cosaskunata, penales cosaskunata, civiles cosaskunata. Pitan cárcel machurasun, pitan urqumusunchis. A ver, ishkay runa hamunku hallp'amanta maqanakuspa. Paykuna chaypi chanincharanku, paykuna chaypi alcharanku. Mayqinña imataña ruwarusqa malta puriruranku religiosamente karan mana kay mandamientuta kasukurankuchu, paykuna chaypi alcharanku, paykuna cumplichiranku, paykuna karanku chaypi juez nisqa. Yachachiqkuna umalliqkuna hamawt'akuna chaypi karanku, sacerdotekuna, profetakuna, erudito hatun umayuqkuna yachayniyuqkuna. Y chaypi kallarantaq Nicodemo, umalliq runa, yachayniyuq runa. Paymi Jesusman tutalla arispa nirqan: yachachikuq, yachaykun, yachachinaykipaq Diospa kamachikusqanmi hina, manan pipas ruwasqaykita milagrukunataqa ruwayta atinmanchu. Manachus Dios paywan kanman chayqa nispa. Jesustaq payta nirqan: chiqaqtapunin niyki, pipas Diospa qhapaq suyunta haykuyta munaspaqa Nicodemotaq kutichirqan. Qhapaq suyunta haykuyta munaspaqa waqmantan nacenan nispa. Pipas Diospa qhapaq suyunman haykuyta munaspaqa waqmantan nacenan nispa Jesús nin. Qué interesante. Qué maravilloso. Nicodemotaq kutichirqan. Imaynatan runari machuña kashaspa waqmanta nacinman, icha mamanpa wiksaman kutiykuspachu waqmanta nacimunman nispanin. Kaypi qallarin kutirisunchis ishkay kinsa ch'ikuta. Nicodemo purishan tutallamanta. Interesante. Si qan lluqsinki tutamanta carruykiwan, o motowan, o chakipi, o bicicletapi, 4 de la mañana nisqata tawa tutamanta, o 15 tutamanta, o ishkay tutamanta, hermano pastor, 15 tutamanta runa purinmanchu callepi, maytañan purishanku callepiqa wayqiypanay. Tawa tutamantaqa 4 de la mañana nisqaqa punchayñan wayqiypanay. Pishqa tutamantaqa yasta pichitankunapas takishankuñan wayqiypanay.
Pero si kan lluqsinki carro chaykiwan o moto chaykiwan 4 de la mañana nisqata mana imapis kanchu ch'in. Kashan ishkay kinsa runa purishanku ari. Kashan chaypi machasqa runakuchakuna puriyushanku ari. Pero callikuna hasta semáforo kikinpis ayna q'illupi tukurapun. Mana kanchu ni puka ni q'umir q'illuchapi karapun. Tutamanta mana pipis rikuanchischu. Tutamanta lluqsiruqtinchis mana pipis rikuanchischu. A veces imallawanpis mantawan taparukunchis. Paychuna kasharan, haqaychuna kasharan, más o menos gordonaraymi karan, flaconaraymi karan, pero mana pipis ni macho, kanmi karanki, paymi karan. Porque kikin tutayaq mana yanapawanchischu chayta. Kay Nicodemo umalliq karan, yachachiq karan, pay tutayamanta tiran haqay Jesuspaq larunman. Hinaspa Jesuswan parlayta qallarin. Hinaspa Jesús nin waqmanta nasinayki nispa. Nicodemo ninpar iminatan waqmanta nasiyta atimanchu. Iminatan machuruna sunkasaparuna iminatan waqmanta akaso mamitaypaq wiksan haykuyta atinmanchu nispa nin. Mira, manan yachayniyuq kaspachu ni kay Bibliata cantomanta canto leyta yachaspachu wayqipanay nuqanchis salvo kasunman. Chayta primera lección kunan nuqan yachanchis. Nuqaqa hermano pastor kinsa kutitañan tawa kutitañan Bibliata tapamanta tapa leeni. Nuqaqa hermano pastor pishqakote suqta kutitañan Bibliata tapamanta tapa leeni. Nuqaqa hermano pastor chunka ishkayniyuq chunka pishqayuq ishkay chunka pishqayuq kinsa chunka watañan kani hermano pastor. Nuqaqa yachaniñan imimana kargutañan pasani. Mana chaychu qama garantizasunki salvo kanaykipaq. Mana charaykuchu qan salvo kanki. Kay perikunchis de que Nicodemo, aunque hatun yachayniyuq ñakaran, mana pay reqsisqaraqchu Jesucristo yanchista. Mana pay chiqaq, aunque cumplisqaña kay leyta, aunque puriytaña yachasqa, aunque munaytaña kawsasqa, pero mana reqsisqachu dueñuta kikin kamaqta. Haqay cargo kay manallataq salvacionta garantizawanchischu. Chayta rikunchis. Chaymi Jesusqa kay chunka ch'ikunpi parlan kinsa t'aqayninpi chunka ch'ikunpi. Chaymi Jesusqa kutichirqan Israel runakunata yachachiq kashaspachu qanqa chayta mana yachanki nispa tapuyun. Iminataq qanri umalliq kani ninkitaq. Chaychu mana qan yachanki kayta. Jesucristo yayanchis mana uywasqa haqay hatun yachay wasipichu. Jesucristo yayanchis mana kay rabinokuna hatun paykunachu profesor nin. Pero pay uch'uymanta pacha taytanchispaq ñanninta kasukun. Taytanchispaq ñanninpi purin chiqay tukuy sunqunwan. Entonces, imataq nuqanchista aypachiwanchis salvacionman, qespichiwanchis. Imaraykutaq entonces nuqanchis haykusunchis cieloman. Iminatataq haykusunchis, pitaq haykuchiwasunchis cieloman. Kay kikin Evangelio según San Juan 15 t'aqayninpi chunka suqtayuq ch'ikunpi aynata parlan. Diosqa anchatapunin runakunata munakurqan. Diosqa anchatapunin runakunata munakurqan. Payqa munakuymi. Mira kay Juan, hijo del trueno, rayos kay relámpagos, churin, imallamantapas renegarokun, imallamantapas caminarokun, imallamantapas saltashan, imallamantapas contestakun. Pero kunan kay kutipun el apóstol del amor, monakuypaq apóstol nin, sosiguan purikapun, amawlos unos a los otros, monakuychis kankunapura, Dios ka monakoqmi, Dios ka monakuymi, Dios puriqkunaqa monakuychis, monakuyan parlanakuychis, monakuy. Dios ka anchatapunin runakunata monakurqan. Mana kaypi kanchu religión paq sutin.
Mana kaypi ninchu huk llaqtata, runakunata, llapan kay suyumanta runakunata, payqa anchata punin runakunata munakurqan. Chaymantari, chaymi sapan churinta kachamurqan. Chaymi payqa sapan churinta kachamurqan. Kachamun kamayuqta wañuruchinku. Hukta kachamun wañuruchinku. Payqa profetata pachimun wañuruchinku. Profetata pachimun wañuruchinku. Kunanqa churinta pachimun nispa churiytaqa manchakunqakucha, churiytaqa respetanqakucha, churiytaqa kasukunqakucha nispa. Chaymi sapan churinta kachamurqan. Pipas paypi iñiqqa ama wañunanpaq. Pipas paypi iñiqqa. Kay cristiano puriqa, kay cristiano vidaqa iñimi wayqipanay. Iñiqpaqa imapis atikunmi. Mañakushanki mana chaskinkichu, porque mañakushanki mana allintachu. Iñiwan mañakuy. Chaymanta nillantaq pipas paypi iñiqqa ama wañunanpaq, aswanpas wiñay kawsayniyuq kananpaq. Wiñay kawsayniyuq kananpaq. Imataña ruasunchis, maytaña purisunchis. Allintaña kawsasunchis, mana allintaña kawsasunchis, porque noqanchismanmi chay qusqa libre albedrío nisqa. Mana animalkunamanqa chay qusqachu. Mana imamanpis chay qusqachu. Noqallanchismanmi. Chayrayku noqanchisqa imataña ruasunchaypis huk p'unchay wiñay kawsayqa kanqan wayqiypanay. Jesucristopi wañuqkunaqa huk p'unchay sayarinqakun wayqipanay. Tupasunmi. Noqanchis iñiypi kawsasunchayqa, noqanchis Jesucristollanchispi iñisun vidanchista entregasunchayqa wayqiypanay wiñaymi kawsasunchis kusikuspa. Qan munanki wiñaypaq kawsayta. Qan munanki haqay cielopi librokunata kicharispa, may sumaqkunata kicharispa qhawariyta. Qan munanki haqay juzgamiento tiempopi uyariyta allin kamachikuyniyuqmi kanki. Bien buen siervo. Huch'uy kusaskunapi allin karanki kunanqa hatun kusaskunaman churiwsayki haykumuy nispa nisunki. Chayta uyariyta munanki. Entonces chakimanta churiwki wayqipanay taytaysmanta mañarkunanchispaq. Mañarkusunchis ancha munasqa sumaq taytayku. Gracias taytay. May sumaqmi kanki taytay. Umaykuta kan hampiwayku taytay, sunquykuta kan hampiwayku taytay. Imataña yachayku chaypis, maytaña atiyku chaypis, taytay qampi iñillan qhispichiwanqaku. Qampi iñillan wiñaypaq kawsachiwanqaku. Taytay ruwapuayku may sumaqta nuqaykupaq wasita. Taytay preparayupuayku nuqaykupaq may sumaqta papito lindo maypichu tiyashanki chaypi nuqayku tiyanaykupaq. Saminchaykuy wawaykikunata sutimanta suti hampiykuy taytay imamanta pasha malkashanku. Taytay maytaraqcha mañarukuykuman chillatan mañarukuyku ancha munakuq Santo Jesucristo Jesutempi. Amén taytay.